Bakunzi ba Masepa One TV turabasuhuje kandi tubifuriza kugira ibihe byiza hirya no hino aho muherereye. Kaze mu makuru yacu y'uyu munsi, amakuru atariho ivumbi. Uca akarongo aho hantu, amakuru ashimishije, usurinye aho hantu, amakuru meza, amakuru yo ku museke utambitse imurenge. Yes. Amakuru rero tubagezaho uyu munsi nk'uko twari tubivuze ni amakuru meza, amakuru y'ibyishimo, amakuru y'aho umuseke wongeye kandi gutambika imurenge. Intwari z'imurenge, abana bavuka imurenge, abatabazi bakaba bageze mu karere k'imisozi miremire y'indondo y'Ibuvira aho bita ku Muramvya. Uyu munsi rero abasore bahetse isezerano, abasore banze gutega amajosi ngo atemwe, abasore bahagurutse kugira ngo baharanire uburenganzira no kubaho kw'ababyeyi babo. Intare za Sarambwe zifatikanyije nanone n'amadubu uyu munsi barenze mu karere ka Bijombo. Nyuma y'iminsi nanone mikeya bahurutse mu Carurambo za Gahororo, bakabanza kuhapiga igoti baruhuka, bumva akayaga k'imisozi miremire. Hanyuma rero bakaza kuba barasabuwe nyine bakomeza baja muri iki ca Bijombo ndetse kuzogeza bahurutse muri Minembwe no gukomeza kugeza mu biraro. Murabizi aho inka zacu zahoraga zisuhurira, ngo naho mu minsi mikeya inka ziraba zongeye kandi kuhagera, barabongeye kandi gusuhura zike zasigaye. Murabizi nyinshi nyine zaranyazwe, ariko inka zike zigihari mu minsi mikeya ziraba ziri mu biraro. Amakuru rero dufite kandi y'ukuri twibwiriwe n'abari kuri tele, nuko izi ngabo zamaze guhuruka muri groupement ya Bijombo. Nyuma yaho nyine bagiye bahura n'umwanzi yagerageza kugenda atega udutego tw'amabwa akora uturesistance tutakijanye n'igihe, aho bagiye bagerageza muri biriya bice bya za Rubarati, iriya ndondo yose. Abanzi rero b'amahoro n'abanzi b'imurenge muri rusange, ingabo za FARDC n'abafatanyabikorwa babo aribo bamayimayi batandukanye n'ingabo z'u Burundi imbonerakure, bagerageje rero kugenda batega udutego hariya, bagerageza bibwira ko ahari babasha kubuza intare za Sarambwe n'amadubu gukomeza zigana aho zishaka kuja, ariko biza kubabera impfabusa. Amakuru rero ashimishije kandi yizewe, wa mugani ngo ni amakuru atariho ivumbi, nuko intare za Sarambwe hamwe n'amadubu ubu nyine bari ku Muramvya. Aya ni amakuru meza, ni amakuru abantu batekerezaga ko mu by'ukuri ahari bitoba cyangwa se bitoshoboka, kubera nyine iminsi abantu bari bagize babategereje. Kandi murabizi iyo umuntu ategereje ikintu ciza buriya nyine uza urambirwa ukagira ati ariko ni jewe uzabona bibaye, ariko ubundi bizaba. Ubu rero byabaye. Abaturage twavuganye ku murongo wa telefone batubwiye ko ari umuseke wongeye gutambika, ari ibyiringiro by'ubuzima byongeye kugaruka mu karere ka Haut Plateau. Abandi nabo batubwiye bati ni amasezerano y'Imana asohoye, ntabwo ari ibintu bisanzwe, kuko ibyo babona ati ni isezerano ry'Imana, kuko bari bategereje ko abatabazi bazabagera. Bati twababonye, kandi Imana yari yaravuze ko tuzatabagwa n'abana bacu bavuye hirya no hino mu mahanga. Bati none twababonye,
harimo abavuye muri Amerika, hari abavuye Canada, hari abavuye za Kenya, za Uganda, n'ahandi henshi. Bati rero amasezerano y'Imana yasohoye, twabyiboneye n'amaso yacu. Abandi nabo batubwiye ko mu by'ukuri ingabo za FARDC zihari nyine n'abazalendo babo hamwe n'ingabo z'imbonerakure z'u Burundi, bati bahiye ubwoba ntibakihaye bakanja ngo banoze, ubwoba bwabishe babuze ayo bacira n'ayo bamira. Bati rero ntituzi uko bari bubigenze, nimba bibwiriza bonyine bagafata iyihuta bakagenda, ntiturabimenya. Batari ku bundi ntituzi icyo bategereje, kubera ko abakuru baravuze ngo nyiri muringi yaje utega ukuboko. None ba nyiri muhana baje, abashitsi bagomba kwibwiriza bakagenda. None nyiri inzu yoza, nawe ukagumiza ukagundamirana mu nzu ya nyirayo, bagomba kwibwiriza rwose bakagenda bakarekera abana imihana y'iwabo, bagataha igihugu cy'iwabo, bakubaka igihugu cy'iwabo. Nuko niko bimeze. Amakuru rero ku Ndondo arashimishije cyane. Barwanye bagituruka nyine za Rubarati, abajenesi nyine hamwe n'abo bafatanyabikorwa babo bagerageje kubitanga, ariko buriya kwitanga intare za Sarambwe zahuye n'amadubu ukibesha ngo urabitanga, ni ukwihemukira rwose. N'ababigerageza ngira ngo babonye isomo, wenda hariya bo bari batarumva umuriro, niyo mpamvu bashobora kuba bagerageje nyine kubitanga ngo barebe ko ahari bogerageza kubasubizayo. Ngira ngo kwari nko gukina, nko guhara amagara, kubera ko barabizi intare za Sarambwe zahuye n'amadubu nta cabananira, ntaho bafomoreza ngo bananirwe guhuruka, nta gakomero bakwinjira, nta bifaruzo bitanga, nta kintu cabakoma imbere rwose. Murabizi ko bafite imbaraga, kandi noneho nta n'uwakwitanga isezerano ry'Imana kurisohora. Nta mbaraga umuntu yakoresha zabuze icyo Imana yavuze kuba. Ngira ngo nabo barabizi kwari ugupfa nyine gusa kugerageza. Nanone andi makuru dufite ni uko mu Minembwe ubaye umunsi wa 4 intambara idasiba, abanzi b'amahoro batera bagerageza kwigarurira cyangwa se kwica abanyamurenge no gufata Minembwe, ariko n'ubundi nk'uko bisanzwe bongeye gukubitwa, basubizwa inyuma, barahunga basubira iyo baje baturutse. Tubibutse ko bari bateye n'ubundi baturutse za Rugezi, kandi mwibuke ko Rugezi hari ingabo za FARDC, hari imbonerakure, hari interahamwe n'abariya ba biroze bishambuke bose nyine basanzwe bakorana. Aribo kandi uyu munsi bongeye kugerageza gutera baturutse za Gakangara, nako za Muriza na za Gakangara, yego. Abandi baturuka iriya mu majepfo nyine ya komine ya Minembwe, za Biziba, za Gasorogoci. Ariko nanone nk'uko bisanzwe Imana yongeye kubana n'abana birwanaho amadubu, maze baza gusubiza inyuma iki gitero. Ibi rero nk'uko twagiye tubibabwira, izi operasiyo zose z'izi ntambara zirimo zirwana zitera mu Minembwe ni operasiyo nyine zateguwe na General Masunzu, kubera ko ahagarariwe nyine na ba shebuja bamubwiye bati amezi 6 ugomba kurwana nayo, arangiye utabashe gukuraho twirwaneho, ubwo ntacu uzaba ukimaze. Niyo majambo yabwiwe, kandi niyo magambo arimo akoreraho kugira ngo arebe ko hari ico yahanyahanya akageraho. Ikindi nanone ni ugusamba, kubera ko bamaze kumenya ko
abana birwanaho bafatikanyije n'ubundi n'intare za Sarambwe barimo bagana batabara ababyeyi babo, batereka natwe turebe ko ahari twagira ico dukora bataragera mu Minembwe, ko ahari twosangwa twafashe Minembwe cyangwa se twosangwa twishe abantu, ahari nyine bakazaza basanga natwe hari ico twakoze bakazabwira ba shebuja. Ariko n'ubundi ntaco byabahiriyeho kuko baragerageje bakoresheje imbaraga zabo zose, ariko nanone amadubu ya General Makanika abataku w'amazi arabandikira arababwira ati hatubanduki haturudi nyuma kamwe, tunapigania haki yetu mpaka tushinde. Nuko rero niko bimeze mu Minembwe, nayo yiriwe y'izo ntambara. Izi ntambara zikaba zigize iminsi 4 batera badasubira inyuma badasiba, ariko nanone bagasanga abana birwanaho bari determine kandi bahagaze neza kigabo, bakabasha kubasubiza inyuma. Ayo niyo makuru avugwa rero mu Minembwe. Ahandi havugwa makuru ni muri teritwari ya Walikale muri Nord Kivu. Aho naho hakomeje kuba intambara, ariko mu by'ukuri idakomeye cyane, kubera ko M23 ikomeje kugenda yigarurira udusantere mu buryo bworoshe. Bigaragara ko FARDC yamaze kuba desi, nta gahunda ifite yo kurwana, usibye gusa ko M23 ishobora yonyine guhagarika gukomeza kuadvancinga, ariko ubusanzwe mu kuri ingabo za FARDC zamaze gucika intege, nta gahunda yo kurwana zibifite. Tubibutse ko n'ubundi muri iyi minsi yashize abazalendo benshi cyane bari bagize iminsi baresista, hafi ya bose bamaze kwiripotinga muri M23. Benshi muri bo, haba zimwe mu ngabo za Nyatura, haba n'abandi bazalendo benshi, ubu nyine bose bamaze kujoyininga M23. Ibi rero nabyo biri mu byatumye intambara FARDC icika intege muri iriya teritwari ndetse no muri Nord Kivu muri rusange. Amakuru nanone yandi ni uko Bitakwira yagerageje gukoresha amanama hariya aganira n'abazalendo, bagerageza gusamba, nduzi ko ari ugusamba kuko bazi ko iminsi yabo ubu nyine ibariwe ku ntoki. Baza gusa naho bumvikanye ko nabo kurwana bishobora kuba bitakibaye, bati kubera ko nta mbaraga dufite zo kubitanga. N'ahandi hose baragerageje birabananira, bati natwe ntaco twakora, ati gusa wenda hare twokora strategy yo gusa naho twihishe mu baturage, hanyuma tukaza tugaba ibitero shuma mu rwego rwo kugira ngo nabo tubabuze amahoro, ariko kandi twabaretse tutakoze resistance kubera ko tutabasha kubasubiza inyuma. Gusa nyine bagerageje kuvuga ibyo bashoboye, ariko nanone bigaragara ko nabo ubwabo nta mbaraga biyizimo kandi batekereza ko bohangana n'intare za Sarambwe. Bakunzi bacu rero, reka ducumbikire amakuru yacu aha, tubashimira nanone kandi tubasaba nimba utarakora subscribe kuri channel yacu wakora subscribe, kubera ko ni channel ibagezaho amakuru yizewe, ibagezaho amakuru duhagazeho y'ukuri, amakuru atari ibihuha, amakuru atariho ivumbi. Nuko niko bimeze. Mugire ibihe byiza. Muri studio mwari kumwe na Makombe Patrick, nakagaruka.